Rero bakunze basamuzo TV mbaje kubasuhuza nizera ko meze neza mbibutse gukanda subscribe like share na comment iyo mukomeze kubona amakuru kugira uyu munsi yo kubagezaho umunsi mu mateka waranze tariki 17 z'ukwa 10 aho mu Bwongereza habaye umwuzure w'inzoga ibyaranze iyi tariki mu mateka y'isi. Ibintu biba byarabaye kuri iyi tariki mu myaka yashize ni byinshi cyane, ariko uyu munsi naguhitiyemo bimwe mu by'ingenzi bidateze kwibagirana mu mateka y'isi. Tariki 17 Ukwakira ni umunsi wa 291 mu yigize umwaka, hasigaye 75 ukagera ku musozo. Uyu munsi Kiliziya Gatolika yizihiza Mutagatifu Soline. Bimwe mu byaranze uyu munsi mu mateka: mu 1800 Ubwongereza bwatangiye gukoloniza igice cyari gisanzwe gikoronizwa n'Ubudage cyitwa Curacao. Naho mu 1886 umwami w'abami Jacques muri Haiti, uzwi cyane nk'umwe mu bazanye impinduka muri iki gihugu, yishwe kuri iyi tariki. Naho mu 1814 umwuzure w'inzoga wagaragaye mu Bwongereza mu mujyi wa London biturutse ku iturika ry'ibijerekani byarimo inzoga. Nyuma y'uko bisandaye, inzoga yateje umwuzure kugeza ubwo uhitana abantu 9. Mu 1912 mu ntambara ya mbere y'isi, bakaniworu ibihugu bya Bulgaria, Ubudage na Serbia byatangaje ko bigiye kugaba ibitero ku bwami bwa Ottoman ndetse na Montenegro. Naho mu 1956 umwamikazi Elizabeth wa kabiri w'Ubwongereza yafunguye ku mugaragaro uruganda rukora ibijyanye na nucleaire mu rwego rw'ubucuruzi rwafunguriwe ahitwa Sellafield muri Cambridge. Mu 1966 inkongi y'umuriro yibasiye inzu zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa New York, isiga ihitanye abantu 12 bashinzwe kuzimya inkongi. Iyi niyo mpanuka yari ihitanye abantu benshi mbere ya tariki 11 Nzeri 2001. Naho mu 1936 Botswana na Lesotho byinjiye mu muryango w'abibumbye. Mu 1973 ibihugu biri mu muryango w'ibihugu bicukura peteroli uzwi ku izina rya OPEC byafatiye ibihano byo kugurisha peteroli yabyo ku mugabane w'Uburayi bitewe n'uko byashyigikiye Israel mu ntambara yo kurwanya Syria. Mu 1979 umubikira wo mu Buhinde witwa Mama Teresa wa Calcutta yagenewe igihembo cy'amahoro cyitwa Nobel. Mu 1989 umutingito uri ku gipimo cya 7.1 ku bipimo bya Richter yibasiye San Francisco, zigahitanye abantu 57. Ako kanya abandi 6 baza gupfa nyuma. Mu 1998 kuri Delta Niger muri Nigeria uruhombo rwa peteroli rwarasandaye ruhitana abagera ku 200,000. Naho mu 2010 Marie Mikropo yashyizwe mu batagatifu, aba mutagatifu wa mbere ukomoka muri Australia. Bamwe mu bavutse uyu munsi twavuga mu 1923 twavugamo Andrea Trozzi, umukinnyi w'umupira w'amaguru ukomoka mu Butaliyani. No mu 1999 Paolo Campinotti ukomoka mu Butaliyani nabwo nibwo yavutse. Bamwe mu bitabye Imana kuri uyu munsi nko muri 532 Papa Boniface wa kabiri. Mu 1978 Giovanni Goronci wabaye perezida w'Ubutaliyani nawe nibwo yitabye Imana. No mu 1998 John Hickson umukinnyi
w'amafilimi ukomoka mu Bwongereza, nawe nibwo yitabye Imana kuri uyu munsi. Rero uyu nguyu akaba ari umunsi mu mateka twabagezagaho, mugejejweho n'ikinyamakuru cya Samuzosi TV. Mbutse gukanda subscribe, like, share na comment kugira mukomeze kubona amakuru ku gihe. Thank you.